sa gen men sa ka fè di nou koman sa koman e la de sa pe lotan nou pa nou batan de nou fè di nou sa gen nou fè avèk. Aba anse avèk mon chè ki nou de avèk la de pa fè sa mon chè. Aba sa di nou sa gen men sa ka fè koman sa e. Yo bo, se ba ou men da de avèk la, sauf ki ou konen, ou manje talè a men. Nou avèk men la da mtouye nek, mpase se ou men. Et nou sinse, se pa ou mta de avèk la, nou fè, pou konen te zanmi nou e men. Men fò pa fè sa rasta, fò pa fè sa, vase la mi asama ro men. E la mi asama ro kopare nou jè avèk, ou an sa bay avèk men. Ou avèk pou avèk, se ou kwa avèk men, gade tèt o nek. Gade tèt o men. Sa bay avèk so ki nan se ou mwen men. Oh, an nou gite sa men, nou telman deven men. Pou kontan de pale de Biden men. Mgo patne mke fin pou mwen a Biden men. Telman deven men. Mi se fil pou mwen aseman avèk kon fil pou men. Te kwa fil la kase men. E jis le mapwele mi se mba wè men ba e sa ou men. Mi se di e blie se an fil pou la fil pou mwen nek. Konen Biden mwen va tombe vwe non nek mapwet na mize a ou men. Fil la pou ou men. Ou moui mon chè, te kon sa bay la base. Ou moui pli men.